tamo steno, mi možda pročekamo. Da vidimo, da vidimo to malo, snupimo malo. Da ne gledamo, nemo cijel dan čekati. Moglo se probije desno pećine u grebenu koji vodi paralelno sa levim bridom amfiteatra. To je skok je tu malo teži. Kad se savlada skok, posle toga je teren razvijeniji. Iza ovog stuba amfiteatar se pruža u desno i skroz u desno vidi se vrh veoma markantnog tornjića i tamo se sigurno može trasirati smjer. Odavde to izgleda sasvim lepo, ali je još uvijek dovoljno daleko da se detalji ne mogu sagledati. Morali bi se prići još bliže i to vidjeti, ali to može samo kada se popne na ovu barijeru, jer on nije dostupan livadom, što bi se reklo, nego se mora naskočiti da bi mu se prišlo.
Odmori, samo da snimim situaciju. Šta kažete? Dobro, samo vi pustite slobodno, ja sam se osigurao.